تاوی گو سالا خوندنی جبر بلافبونا پتایا کووید-19 هات الپاشخستن لی ددمک نزیک ده سالانو یا خوندنی دست پید که تیناسین گو روشا آبوری لهرمین باکور و روجلات سوریای آلوزه لورا بوهاین پیدوین شاکر دو مالباتین وان بلنده برنامه چهیه لقامشلو و دیرک و حسکی گریا دا گو گازینین شینیان لباراوی کی ناس بکه اف هفولاتیا جباجاری حسکی دبینه گوبوهایا نویسمنی او چنتین دبستانی پر بلندن لورا گازنین خواج دستین تکل دار دکه از دنگ خودشینم حکی مسئول سر اداره ذاتی و کی دنجی کی مسئول هبش بو قرطاسیه مدرسه نزیک مانی سیزارو که مهنی مدرسه حیانم حاضریان تشکینه گریم درن کوی دری گش بوهای گچانتا بنگ دفتر بنگ قلم بنگش بوهانه یعنی براستی حاضریه خو متشتک نکریه ایجا کابه چش دست غیری مدرد کوی ام نزانن هفولاتیک دن نرازیبونا خواتین زمان و دبیجه گوبوهای نویسمنی او پیدوین دبستانی جپرتوکخانه که حطانی یکادن جدایه بالنسبة لمدارس ويفبن بس أنا مكاتب وان أب قرطاسي وان أب بيويست وقلم وان قشتك بخده لجينا بان جينا أرزان بس شلو بنفس الوقت مدرسة جينا مانه يعني تعدل ملت هاتي بشكل عام يعني بشتي بين سال إذن يك نمازان هذا خوك تبينه قل جم نظام به ولا قل جم ما به خده قش وكفه مدرسة نماي علم نما انتهاب وشو هو قرطاسي نماش عالمي لازمين هر وسا هفولاتیک دن جباجار حسکی لسر روشاجیانی یا آلوز لباجار دا آخوه و دبیجه پیدوین شاگردان وی باری بهتر دکه مواد مدرسي قلكي بوابونه قرطاسي اقلام قشبونه سيقات هاتي سروان يكي جو 2000 و 3000 كي هب معناته البينجي حزاور قجر لازم حياه جو بس تامين مستلزمات مدرسيه بك فما بالك اذا كان مصروفات وشيكادن يعني عبء اكثر في مواطنين يعني بري وضع معيشي نقل كي زور تناسكر ام هيفين تناسكر مساعدات هبن تناسكر ولو اليكارين هبن لديرك جي هفولاتيك بالي دكشينا سر جداهيا بوهاين بيدوين دبستاني و دبيجا كو ام نچارن جزاروكين خوا بكرن داغو خوندنا خوا بردوام بكن زاروكي مجيشنا مدرسة وام چون مجبور مجبر غرادم قرطاس مكتبة دفتر وقلم وشتوالي إنها برا دكانة ومكتبة قلق هيا بجا أسعار قلقي بلندن ووضع بشكل زحمتها إنها برا دكانة ودكاني قلق هيا وزاروكن دويرنا مدرسة جي وضع تشاوية الآلية كيدن هفولاتيك هيفي دكا قود في روشا آلوز دا آليين تيكل دار دست لي ورداني بكن داغو آلي كاريا خلقي و بشگيريا دبستانان بكن ما هي فيها هنا الجهات خاصة بمنظمات الدول يونيسيف هيئات تعليمية مختصة التربية والتعليم آريكاريكي بكن بشكل مباشر هكا دعما مدرسة بكن و مستلزمات صار طلابة خطوك ولي تشيبوش كم صاركي منظمة يونيسيف قدماندش مدرسة ومدرسة برياوة بشكل كي متوازن عادل وزان صرف طلاب لی هفولاتیک دنه بانگا خواه دشینه با خودیان پرتوخانهان داگو سودا خواه کم بکن دما کووان پیدویان دفروشنه داگو باری خلکی کم بکن ام دبین حمید بهایا و حمید دگرانه لی معاملات شبكه تشتك دست ملت دنینه بر تدبیجی خودی محل دبیجی ندست منا اجی ولد کرم از دلار دکرم اجی دلار دفروشم اوی کاری خود کی فایده خود آویج سر لیم هیوید کن اف تجار ما ان وضعات دکرم دفروشن وکی دکاندارا وکی خودی مکتبا هاش ملت هبن و فایده که هندک باویج نسر وضعات خو جبو ملت رجی سفق به و شملت رجی بضاعات نقل کی گرام بيجبر ملت عالم مجبوره زاركو خو بده خواندن زاركو خو بده بريك مدرسه و ريك تعليمه ام هيفيد كان جوا انسانا و في ملتي بعين الاعتبار بقري و اوضاع بعين الاعتبار بقري وجبر اف اوضاع ما نخوش هيلانا اف وضع ولي سر دوري ام هيفيد كان حميكس واجب خوي براتي رابي واجب خوي ده حق انسانيت ده رابي وهاش ملت هبه وهاش اسعار خوجي هبه لقامشلوی جی هوالاتیه که هیوی دکه کوبوهاین پیدویان لپرتوخانهان لگوری داهاتا مروفین گولوی هرمی دجیم به جبر گور روش چبه دوی شاکرد بچند بستانا خواه بو فیر بونی
زاروك ميهار المدرسة سريان وجوهرين مكتبة حرك أسعارها بتشتكيدن حر مكتباك دفتركي قلمكي محايكي برايكي بسعركي داتين سعر خيالي براسي وكني بي أهالين زاروكا بوارتنا في مبلغي هاني بدن ورقابي تنا جنب هيبينه بريا في برنامج وده ورقابي سر حمى كاتبات شيء إنه مستقبلي في ملتي بزاروكي خوي زاروكي من جرك هرم مدرسة وجرك فيربن وجرك بعلم وجرك تشتي مدرسة أرزام ام خلق اخوا بدنگی هوالاتیه که جقامشلوی بداوی دکنه گو بحثا هر چار زاروکن خوا و پیدوین وان ین دبستانی ین پر بوها دکه او ده همان دمیده داخوازی جعالین تکلدار دکه دا گو گوه بدن وی مجاری و چافدیریه لبوهایان بکه چار زاروكن والله يعني إيرو كتاب قزاماني بشار حزارة قلم كاني نظام بقيسي يعني حريك أسعاري مكتباك يجي شكلك يعني هرن تموين بها بشتكها بهما مراقبة فان مكتبا بكن قنانة عالم جي فقير يصال قلك تعدل عالمي هذا